Tribal trading clear to te chibai levek ola voina kan video siam tur hi stock market terminologies ti nia hei kan viewer pakhatina min suggestion nia atha ka tia ke pan chanchu trading ti thate tan stock market a anwat man sang te hi share ta chula youtube aten lo entry nanga enge bullish bearish shorting long ti vel dekha lo share chi lo jan until end dekha omjian se thim don lo ni chuan tha ka ti emema chuan terminologies omte kan sei fianga tam tak oma ma se voina kan tarlan tur hi chu an man tlang pui common big zulte ani nga chuan in hemi video hi tha an tia adang word dang po kan la se duwe tin chuan comment lama alo sei le sela video siam dan te kan ngai to lenga chuan in video hi trandon khal mela voina topic kan cover tur chu bull le bear market ania enge trend ti te kan hrianga enge trade na volume and trade kan ti te kan hrethiamanga chuanin intraday positional le swing trade hei chu video ka siam masak to po vai tam ka sei to mase terminologies akhana telve tho wang khanin kan sei fi lenga ai chiang zokin chuanin hei long le short hi enge ti te kan sei fianga chuanin square of ti le open high low close ti te kan set kan sei fi do ni chuanin ti pera chuan bull and bear market ti kan sei fi photanga stock market a chuan bull le bear hi om nge don ani an pahnia hen pakha zok hi om lo ta se market hi chelo top don ani chan chu share hi kan lei don chuanin a hral tu po omangai ni chuan bull le bear hi nom nge nga ya chuanin enge bull market kan ti chuanin market hi sanglam apanani chuanin bull market kan ti chuni me simple dewin ma se bull market a hianin downtrend le uptrend te po ani khakha nakina trend a kan sei fianga ma se tuna chuan bull hi kan sei fianga hei market hi ron a chhota ni tian mo ta hian market in start da ti hian a chhota ni hei bull market kan ti ta ni mo ma se bull market kan ti wang khanin market hi a chho rang don ti na ni lawa hai a chho nge ya ma se correction phase hi omangai ni chanchu tia chho pop phachonin company tan pon thalawa stock nei tu tan pon thalawa chuan ja hemi correction phase hi om nge ngai ni mo ti han bull market chu kan chiang ta meya tiang chi hianin bear market po omani bear market a po hian market hi a chuk thlarang lo ni mo hai correction phase kharon omle zo ni he ta te khami correction phase kha omangai ni bear market a chuan market hi niam lom zong in akal do ne kan ti kha ni meya bear market ma chuan in dihan sei fe zong video hi reili tuk chuan an en pe thin lawa chuan in hai trena kan luta ne kan soyang khanin downtrend a po bullish amo bearish amo downtrend le uptrend hi chu om nge don ani chuan hemi chart hi karon da chan chu hei 200 EMA ka da hei tam takinan man hemi line noya market hi om chuanin a trend hi downtrend kan tia chunglama om chuan uptrend kan ti mai ta khami khain hriat thiam a ol jok na ning karon da ani ma se hei ta kan mu atro hei downtrend ania ma se correction phase om thoni ma se hei downtrend ani ren tiang che khan hei uptrend a po ta hen correction phase om le ta ka trend kan ti chu ni ta mai ta chuan tuna volume and trade hi sei fi ma sa phat taila tro chira kan sayang khan antinan buyer hian in da hian share pakhat ama share pakhat lo lei tang se buyer hian share pakhat a lei ni jon hral tu om tina ni don ta share pakhat hi alo hral ani lo chuan lei theingot lo ni chuan ta hian buyer na one share pakhat a lei le seller na share pakhat a hral kha trade kan ti chu ni tamai ta tro samai mo ni trade ani tamai ta de han chuanin volume ang khan lo ti taila
buyer hian quantity za he lo leita ang se tro chuan seller po hian za chu a hral ve ngai tina ni ta hemi an trade quantity za hi volume kan ti chu ni mai ta tuna hen buyer le seller a trade an initiate hi volume za ani kan ti na mai ani ta kha volume ani ta mo volume hi tam takin om thaya minute nga minute khat minute som dar kar khat minute khat chung in chu dizat volume chon trade ti po kan ti thaya dar kar khat ang zong pan kan ti thaya chan chu chart hi sang in kan ena kenin minute nga minute som panga te pong an en the trend khatin dar kar khatang pon an en thaya khami dar kar ang bia an trade kha volume kan ti chu ni mai ta hey hemi chart noya hemi lo lang hi volume kan en na chart kan plot thin ani ta asan zol big lai han volume atam big tina nia tlem hi chuan trade initiate tu pon tlem tina ni ta tikhan volume and trade chu kan set thiam rin ama chuan kal zelela intraday le swing le positional trading ma hay chu kan sei photo kan sei lenga intraday trading kan ti chuanin nikhat chunga trade kan initiate khan meita intraday chu market hi jing dar ko le mi som panga tanga dar thum le chan ve thleng in honga jingkara market kan lo le mo kan lo sell mo kha dar thum le chan ve mai kan execute kan chho kan square of ngai ni kha intraday trading kan ti chu ni ta swing trading om le a swing trading hi chu ni khatte an hold thea car khatte car ni te khatianga swing trading kan ti chu ni ta swing trading hi nilenga chart vilman lo te po hen anti semzo kania chanju chart of vil ranga ngai lawa voi khat analysis anti khanin car level a level hi thlen huna kasal mayang ti khanin anda tok mai zela khai swing trading chu ni ta chuanin positional trading kan ti hi chu long term trader kan ti te aniang chu hei athla ang bi te akum ang zong ten an holda kha long term view an lo nei ni khang ho ka positional trading kan ti chu nia investor kan ti ang te pon ning chu te khan intraday swing le positional chu sethiam le tura ngai la chuanin long position amo long kan ti le square of kan ti enchela long position kan ti chuanin stock market a share kan lei shim kha kan buy shim kha long position intraday amo position ale mo swing amo en po khan ise kan lei shim kha long trade te kan ti ta chuanin long position chumi share a chuan nang chu ilong bi kan ni mo te pon ting chu kha ilei ni mo kan ti na mai ni ta chu long amo long position kan ti na chu ni ta chuan square off kha intraday trading amo eng trading a po kan sai kha intraday a big sai taila dar thum le chan ve main kan trade kha kan chuangai ni kan ti kha square off angai ni square off chu angai ni kan ti na mai nia dar thum le chan ve main square off angai an ti chuanin dar thum le chan ve main I trade kha I exit angai to kan ti na mai ni ta square off ma tiang word te hi kan hria danga ya chan chu thian te na convo kan nei po khanin say all sambiga when I trade kha square off manem ti te phokan sayang chu I chuak manem ti te square off chuanin short position hi kan sayang khan kan thil nei lo kan sell ver ngot ang khan ta exam enter na kan sai fianga buyer le seller an omatro hei nangma ilo ni ta stock market lam lo din kan example kan pe nga heta buyer hian in hena
motor pakhat ka lei dua noi ni man alo ti noi ni man chu isiam min lo ko mu them ti khan alo zot chia tro chuan noi ni man chuan heta thian pakhat lo ne ya ani hian a motor hi noi khat sing re tin lo shal du ta tro kha khai lo hriat awang khanin heta alo leidu pa ne na khanin oga nei lom ti khani ti theita kha ishat theini mo heta motor poila nei chung mi lo ma se ilo shal ani chuanin da han sing ni ilo lep ta te ta ni tiang che khanin an senga heta hen chart kan en sinanga ke mani hian option buying kan ti bik ta tro he PE le C omda PE po hi C hi market hi cholama a chodon ni chon C hi kan lei tur ani kan ti ta tro kan buy angai ta market hi atlak niam don chon PE hi kan buy angai ta ni chu sell omlo ve ta tro ma se kan sell the ni he hemi sell kan ti hi short position kan ti chu ni ta ma se an thil tum chu in opposite lak ta ne CE hi i short ani chuanin market hi atlak niam don tina nga ingai angani ta chuanin PE hi i short ani chuanin market hi a chho don he i tina ngani don ta complicate love tura ngai la chuanin khan short position chu kan hriat thiam ka renga ka sei fe to kam o kan thil nei lo kan lo shal ve kha short position chu ni mai ta chuanin OHLC open high low le close ma market chu zingdar ko le chan ve lo in open a chawa high siama chuanin aron chuk thalea low siama chuanin heta close open high low close kan ti na mai ne tongkam voin chu market in cheng za kha high siam dro cheng som ko pore low siam chuanin cheng za le pakhata in close a ti khami tongkam te chawnia tikhan kan terminal chi chu he video kan cover thei chen chu zo ni sela chuanin channel a hian comment a video suggestion a om ve nual ta lomo me ma subscriber te point pung zela comment po a om ve zela lomo me ma chuanin viewer te lama tanga suggestion om hi video dangle a chuan siam le tura ngai photila ala tikhan voina tan chuan du to gela lome